Nin ka singi kan district ka kong bindasim ka basyong basa hamaulong ng Tlu Riboy district kalalay bansyong sya tangan marway hakmat ka sekretariat bandawana ka sarkar bakan sinano ayo surok nong po umden sunapur ubala jod rathai habekan berka kong bindasim kalaong bamantala khatsan snem omdon jing maramwat lani pen bahayaw ne usurok bat kane ka jing sniu jong ne usurok ka kta ikinok leñ nong wan jong kane ka thany khamtam ya kilong kimi ki ba armet berkumju ya ki driver lokal taksi ki bomkin shu ya jing sniu jong ka kali jong ki tangban biang haying hasem ka kong bindas im kala ong shushu bakat ba ka sarkar kampat snayu surok karu kam sange ya jing shong satangan jong ka haba phasha ka wei kaliang ki babun ki laywan ban aimen sim ya ka kong bindas im ya ka ni ka jing ki jong ka ki bakan thup na do ka HYC khnam hito bat ki riu shimet Bahkan kalau bicara tentang surok, boleh long surok, ni krios ni long surok. Surok jungi mentala khatsan snem omdon ba meramot YouTube surok jungi. Kata kecing sni surok jungi ro kala long kabash apa palat takadau long bangi ngayo i ya ka jinjinjar jongki long kemi ki badang kha dang pun ki bapang ki basitom ki bakamai na utiu surong khamtam le ya ki lokal taksi bapli ki ya imja na utiu surong ki yapsa ya ki kun ki ti ki ya kamai da utiu surong nrai ngayo i kim khen shu ya kata ga jingdu ka jing sniu no ka kali ki jongki ki ya le ban be ya ki trip tang ban yo ya ka bai khau kun ngas ngeu sen dei dang ape ya ki lokal taksi ki bakamai hau tin surong jengi na kata kadau ka bala penlong yang ngam sngola ban sya ta kadau ngam ni na syakman bandawai ya ka sarkar bakan pensiunan na ya surong jengi La kumbakan na namin yung surok wala sa. Kajing sniu jong surok la kampalat ban ya ka khatsan snam khatsan kan ru snam Kumot kino mikmat kinong mi kmat jongi la don kat no ngut ngam la shu ban nyeu na wei UMLA ha wei UMLA kaju kajing kular ondala job kin pensiuna yo surang kata ketiga jingkular jong ki MLA ki baper ki bajob ne ki bariam ki MLA jongi ki bayale election na kanong constituency baro ki ong yang iba da ngi lawan sya kathong ngin pen bahan nengkong yaw surang namar usurok kitip ki ong ba ude petlum jong kayo kakot kakamai kakaji jungi ki ba de baro ki kular yang iban penyo yaw te usurok peu se hadu mentakat sans na mamdan ba pensiuna yaw surok jongi ta kadau ngakum kalong kami ngadon kada kajing ngau bitar bangan sngola ban syong klik ti apa debay nakada kadau ngami samadan bandawai yo to sarkar ban penyo na yaw surok kumbakan na tigay gisnong pagi baka pa kay ngalin kino surok ko siyo. Dagi spat teli ki ban ong ya kita gisnong tanadu marngar pinyau te daki dan dagi spat teli gisnong haba uni usurok jengi omdei ubakut tang ha maulong ha matan ha marmal usurok jengi uyai lang basya sonopur uyai lang basya jigirot uyai lang basya musliang uyai lang basya berni ki babun teli gilan kirung na uni usurok jengi na kata kadau ka ba nga ong ba dagi spat teli gisnong ki bayat na uti usurok Kumang na kaliang itong kipin sa kakan kaday kabubuan na bisong kalusin. ngam susu keren ya Kumbakan na po bisong sa kakan bisong baro sisine kumbakan. Na kalian jonga kumbang ala keren ha media ki baladap lada ka sarkar kan sina la sya usurok la sya ngan lek na syang lada ka sarkar hadin si benai kan sina ngangan syong baik baro si benai hang ne ngan nom ki nang ne lada ka sarkar kampat pensngap ya kata gajing dawa ka jonga naga benta gajing don kam jong ki babun ki balang ka snong ka than ka dong ka jonga baro ko Kaya kadaw pulong pibawan tamaray ipablok ay nong kudo. Kadaw ka ba don ha kalong tangkong ne na kalian jonga ha ka ba nangkong ru ngarai marway pansi mi ka ne ka issue lada nganwan bagi pralok yo lesia kane ka plan jonga kane ka jingtu jonga kan prano kan pulom na namar ba habang iya lenti hakum kine ngiya kendu sipun ki jing siapan syu ki jing siapan bin nagi pralok prajor kidon ki pralong kemi ki batlot ki jing mo jeng perkat kirandin no kidon ki long kemi ki ba raikut ki ba yat di sakaman nakata ulang ngamkwa ban ya ilang ban no ngakwa ban ya marway hadu bangan da job ya kan ya ka issue bangi ki peda ni don ka ho bandawa ya usurok naga sarkar
Namarni ru kipada ladani long kuno ru hagapur baca put barong ni habanya ceput. Ladani ceput kikenya ni bangi layak. Te nilai ceput dia habanya layak ceput ngidon ko bandawa ba. Ngidon bandawa ko. Long ya kata ko bangi dawa ni kian dawa. Ia ka bai kau pun. Ni kian dawa ka bai school pun. Ni kian dawa kajingdon kam sinya, kajingdon kam ayo. Kirawa kita benda upat ba. Benda ibu pala. Kami ya kam tadi je kawai kalau ba kinong song ba kita song di mama jadi dia kita bani sama dia ini ai mesti penslur tu ini senjang betul miten tiba ambil tang maki kiwe di bani dan kawai kalau ba ada di tempat ba itu mesti ikut nak tang pesan senjang dia kajing wan ini di keluar mesti nong kami ini kajing ni agak jongkir kapan pau ba kini ginong nikmat penting kita sia dalam kelas apa kalau tidak itu kajing kau meniwan dan pendidik mengkesan senam terlong kumtai ngobrol sekatang yo semua bakat besar ada non sasna rementang itu bakat besar kamdan komod ba klem lek ni bu Klem dah. Ketar kita ngut ban ong ba mentang isu penha malum malaya sulo hapot langkan surang kabenang sinarin no ya sulo katlu keta kita ngut ban keren kita penlengok kadang pen dikar suyanga abang ngalak tip syai bapak dia pengusuhan lo sulo kuit sedikit engineer ulah ong bapak dia pengusuhan mending ngadin bagi sempat kita ba udang ong kita ba kin sasinan ong pulang dalam ong kata kadang pen apatin susu yang tak telang lagi kadang cengai kita dalam tenaga beliau hari ini yang dream naik ini berai yang ada dalam kapal lah dan apa telang ada day benda mentah song tu di sini dan orang baru marwai lagi yang itu di sini ya tiba dia makin pentat makin besar dan hak mana ada pi lek kan ini yang film sini buat lek kiseng ke toh kalau kini gundi ke sen gundi lebih lebih baru sini dia in penting tentang dulu penting kamu nah kanya orang bikin dia lah dia meneru nak kalian jonga long lada kibe nang neru nganon dek sisun ba iong ba ki ku aban khadek remina barang sih dia lada ki ku aban khadek rem baknya swa bangan wan sani kala dei ban khot swa yang dia hadu bangala wan jon ya kan ka ji syat ngan jonga hang ne nganom la ban kian ya kata ka jin lek khayin sa ci nganom lek khayin shu sa ci kita saat ini pada anu besar ngan syong bagang ne ngan sa bagang ne dan ni das ni ngan syong ngan sa bagang ne yang dia pendiang lah kamu bangga ya selap kalian pada dia dia ni rak tangan ni yang jalan yang dah bang ngin kuah kan umon wan syong tapi yo ka pulam nak ka tapi kadang idon mina din jong hi pada wah setingale orang ting ngin sampai pada wah kalau sudah kita dan bab nanti bang hoi ibu ram dan dia semua dan hadu mentah na kalian jong guys long gajong ngai na pomolong nang lu bat na ka mden riai barok kawai na tu si beje duna ngala poyeng ne kila yo ya kinius ngatharai kila yo pe ya kinius bater kini ki channel ma ngasu chu ngatip bakila yo ngayo i bakila ya bus to se iru nang te ki than jungi ki babun kila ya bus betul kila ya reply ya kas fotos junga hinrei hadu mentah nadu bangapoy hadu mentah 4 don bakun yang 4 don bakren yang kata ta ji sisa ngapua ban khat ya ka chmong kata go junga hinrei ngaya thu ba ka de ji sisa kunta kadang bok kalian senang di pau ki badang kacing soksia ini tam nyawan lang deh pada marwa ini nak kuning kuat ini jadi satu ini sedikit minggu ke sawan ni pang orang menangin kuat menyejoy yang putih jadi kita nadin juga nampak kecilek ni betul marwa ini kecilek what's new marwa pada kan what's new marwa ini mangat try kita buat dua pun balang balangi lemak tu sebenarnya si ai nerjemah berwarna biru si ai dekat sana akan kita nak kita suruh aja ni siang lah siang apa sistem lain siang long ha perkat nga tharai ba ki pedar kin tos nu thui ya kan jing thu ga jonga long na kalian jonga kamdon kano ka jing thu ka bana shalan ya
kadai be halor ke jing e ki bangai hingi dala dia ngaya kedu bat kadai hiru ka jing e jong pai ba jong ka than ka dong ka da ka than bat ka dong ka jungi ka snong ka jungi long barang yo mat ke ju ke jing e Kan kadai. na ka tai ka daw ka bang ka bala pelong yang aban mi no syakman kum kariu kentei la ne kum kariu simen ngan mi syakman ngawan hang ne na ka bentai kita ki bangang ngala der yo i da lagi jong ikmat ki jonga tak ngala mat i da lagi katai ka dei ka ba pelong yang apa ngan wan Kan kadai. Isu ini isu ngo ba bukti bidang ton kan sirbe. Ini babon kira perkar kita lagi sautok kodok ini lagi. Kalau abiang ini lagi abiang. Dari pada sini ban sampai kita tahu dia pun kebun balang. Itu semua baik. Kalau ini pun sudah hilang kumi ke motif, no? Tenak pulang sulang masih. Hawai bra de sibon marba nga nga de ke briu ke balayo mat sibun di jing ada jing